hagati y'ebyeshongoro by'okuhimbisa abajuruzi amashemerwa hamwe no kunanuka bayetorora orurembo rwambara rw'omusosorodi otakirize ebisigarira by'abajuruzi ebi batungira omu mwaka gwa 1998. Reverend Father Didas Kasaporo Ruganda mukuru wa Uganda Matters Parish nagira ngo n'omugenzo gwo barukora buri mwaka bonka parish erukwetera izina ry'abajuruzi kandi ngo nibacesimisa. There's no joking in faith. Unafatasa na dini yawe atarasa na bukubwawe abateneti icyo kwikiriza ubuza mushwe basha muzo kwaya bakatembera mukoro ubuza mweshongore akabasaba hata yeza ubuza kweshongera ubuza practice ningo mtezana ngo beneche utugembera mukoro atoroso na shande hata ubwire katabwa abaye ofisi batakagire mu kutambura babanza mu misa y'omutano aho Father Kasapuri yashabira bikirizo kamyo kwikiriza kwabo bari kutoreza abajuruzi ingani yosikere hata byomayine mukamara kumweta mwamwisheze ubikiriza ikishikuru munonga omagara gitu kandi twitwa abikiriza Kristo abikiriza Ruhanga konkeno n'ibinshi ukiza gushaka turema ubikiriza ngo banganisa mukabalisha ngana shimba kandi kafusha bade so abito bafusha ba tukamanire ubikiriza katabana no kwesiga ubikiriza ujyane korwa kishira balingambaho ogunagira ngo kwikiriza n'ekikwato kikuru cya buri mukristo wena kandi yabahiga no kushabirana ubikiriza mukamana ngeze kushikora and faith is a risk, you know nubye tinyoka shikora cyenda kubochirego kandi mukamana yaguza mu washikora cyabo hata kabisha mbere kuganda no zaro mwana atire mushisha no chikashamu akishiriza ati abo okura bakaremera Ruhanga okumanya ngo Ruhanga nuwahamagara kandi nuwayihaho nuwatuhe bintu kandi nuwabyihaho nangu nuwakora omworo akamukora mugiga nangu nuwakwihenyima aho biroshitamire akakureta omusho ngo kutugira ngo kinganisa omworo no mugiga no kushoma ni education cyona nkireto Ruhanga irizuba twatambara twetorore tabone nahora nashemerwa munonga nananuka aho kuba nyine ukwikiriza kwangu ubirizuba ishara zanje uranganije kusigara kamwe abazuriza bagatoreza icyo kureberaho kandi batoreza icyo kureberaho umuntu kwimuka ukafa ngo wafure dini kiba kigiki cyangwa umuntu kandi kibanci ciga nkitwe abantu abakubaturo ntinyiganye go mu kwikiriza kwitu twabakuratira abo kuba kabiki kurebera cyo buri mwaka habiro bishatu byo kwezi kwa mukaga ensiyona negita ihanga Uganda okuze cyo cy'abajuruza baferire dini okurwo mwaka gwa 1985 okusiya 1987 ombutware bwa kabaka mwanga wa Buganda ahabwa TV West nde era akiza